ام بزانبن که اف ناکوکیین دنابرا أمريكا وفنزويلا دا حتى تقاسي جدينا قفن كو هردو آليل هفدو دخون آشا كاستلبيري كو شêwirmenda berê وزارتا درve أمريكا جا واشنطن ميوانا ميا خاتون آشا روجبا سپاس تو ميوانا روداوي از دخوازم جديتا وان قفان دست بكم دونالد ترامب وأمريكا حتى تقاسي جدية وان قفن كل فنزويلا يدخوا. Yes, well, you're starting to see a build-up, more build-up on behalf of the United States هر وان داویان کشتیک فروکه هلگر شاند دریای کاریبی و پشتره ودید کو ایرشن آسمانیان زیاده تر هبون جالی امریکا از باور دکم کو 20 ایرش هات نکرن با سر بلمان و هر وها هفت پیمان من نزیک و کو ترینیداد و توباگو و یندن جی پشتوانیا حولین سربازین امریکا دکن لی یکو عبد بینی جالی اپوزیسیونه و او همو جمهورین امریکا هجمار دکن و حول دن کانه چوا در روپروی رشن امریکا بنه و آنکو اف ململانی گشتیا آستک نوی گرژیان و امریکا کم وکرنا هزه و ونزویلا جی کم کرنا هزه گهانی آستک و قوناغ کنو بنارينا توي بجهجوي آستكو الشر دنابرا هر دوالاتان دا دركبه همود من تسروي چنده كان دي بريار اتشبيت سروك ترامب دي چه بريار داد بونمونا ويگلك بجار ده هنل سر ماسياوي كان دي چاو بردان بيتن لإيرشين آسماني لناو امريكا گلك تكس لسروي چنده تتكرن كا اف إيرشا چاو بينا كرن و گلك بي لوي چنده تتكرن كا آيا إيرش بينا كرن بسر آخا ونزويلا آنا چونكو مترسي هيال سروي چنده رنگ دوخه که مترسی دارتر چه باش یا کوهی لوراجینه ها گلک آخفتن لسروی چنده تیتا کرن و بجاردین دن جیهنه اگر امریکا ایرش بکت سر آخا ونزویلای بوستر ناوا ونزویلای ویدمه ده پنگا و که مترسی دار به و لازمه هزر بکن که در انجام ده چه بن چوا ده گرژیزه ده بن هزن مادورو ده دی چوا برسفدن و کاربدان آن دی چوا و پیوسته بزنن که مادورو بتنینی دوی شری داد چون که ولات دنیا درکی و کوچینه هر وها روسیا ایران افهمو آلی کاریاویت کن و چه پشتوانی وی هیا اگر امریکا ایرش بکت سر آخا ونزویلا پیوسته بزنین که آیا دی طول وکرنا مان چه بلدی امریکا باشه بجارده این جبلی بجارده سربازی چه بجارده لپیشی امریکا هنن تو بیجی گلک بجارده این دن هنن Well, United States can completely rely on diplomacy. امریکا دکاره به تمامی پشتاخواه به دیپلماسی ببسته گره بده با چهار سرکرناوه ململانه داکو مادوروی بینت سر ماسه گفتگوه و او نگرانیان هنه چهار سر بکن هر واسه امریکا پیشسازیا انرژی دسته دکاره وی چندی وقت کارتک بکار بینه دا برجاندین خواه بکار بینه لی اگر امریکا بخوازه رژیم بگوره وی چند دیپلماسی رنگ ببیته پرسکدن مادورو دزانه که امریکا دخوازه رژیم بگوره و مادورو گوتیه که اف حول پنگاوین امریکا دی ویتنام که دن چکه دی جنگ شرکت دینیه و که افغانستان چکه لی اوان کاریه بنمونه لغزه دیپلماسی کار بینیم کاری اسرائیل و حماس بین سر ماسی دکارن لیرجی و چند کن براستی ددم که دکو دوی باشه ددم که دکو داخوازه کترام
داخوازا گوهرتنا دەسەڵاتێ دکە لە ڤەنزوێلایە وێ چاوا مادۆرۆ لەسەر ماسەیە ڕوونێ وێ چاوا دیبلۆماسیەت کار بکە لەوێ دەرێ. دقلك يا بزحمت با اگر بخوازن وابکن هکر تبیتن رژیم بگوری پیوسته گواشا سربازی هبیتن بدرجاهی آنکو دقل هفهمانن من کاربی لازم گواشان بکن و پیوسته پشراز بن کو پشتوانی و یا درکی ببرن لی حتی نها نکاری و چنده بکن و هر واسه پیوسته لآلی برانبر جی بنرن آیا آلی برانبر آماده یکو بر حلسیه بکه آیا اپوزیسیون دکاره تشتکی بکه که ما دوروی امروخینه و برسه که نخیر حتی نها او شیان نینه اپوزیسیون ونزویلا آنکو پیوسته گواشه که مزنتر مادرو بهتا کردن دا کو بهتا ناچار کردن بهتا سرماسه او خوب دست بده باشه یعنی نها شیانوه که تنه کو رژیم لونزویلا بگو هرتن باشه پالنرو ئەرمانجن ئەمریکایên serekî ji van hemû gefan çi ye? Tenê kontrolkirina wan bandên madeyên hişbere yan jî armancên diniyên aborî li pişt hene? Well, the immediate goal, according to the United States, is to counter narcotics. وەکو ئەمریکا دەبێژیتن ئامانجە سەرەکی ڕوبڕووبوونا مادەیان هۆشبەرە ڕێگریکردنە لە کۆچبەریان ناسایی ببارم ئەمریکا هەر بێ چەندێژی دیکە هەوڵدەتن بێ چەندێ بدەست ببینە دەکو بەرژەوەندیان خۆیان استراتیژی بپارێزە لێ بەرژەوەندیە استراتیژیە داویە دگۆڕینە ڕژێمێدایە چونکو پێویستە خواستەکە سیاسی هەبە کۆماری و دیموکرات لەسەر بێ چەندێ تاڕەتەیەک هاوڕانە و دخوازن ئەف بازرگانیا ناسایی یا مادێن هۆشبەر قوت بکەن و نهێلن کۆچا ناسایی بەر بە کەنارên ئەمریکا ببێ. باشە ئەگەر هاتوو شەڕێکی ڕاستەڕاست دنابەرە هەردوو وڵاتان دەڕوودا لە وێ ناوچەیە دێ باندۆرا وێ چ بە؟ بله اگر جنگ سر هلده بباورم من ده برژەوەندیە ئەمریکا و هەفێمانن وێ دەبە کو ئەف جەنگەکە کورتخایەن بە لە جەنگی کەنداوێ کورتخایەنتر بە چونکو پێویستە دنیا دەمەکی کێم دە مادورۆ بە تەمامی بهێتە دوورێ خستن لێ ئەگەرەکە دوورە احتیمالەکە دوورە چونکە پێویستە بە تاوانایان مەزن هەیە پێویستە بێنە بکارئێنان و پێویستە ئۆپەراسیۆنێن نهێنی بهێنەکردن لێ ئەڤە پێنگاوە هەری داویە و ڕەنگە بەرژەوەندیە ئەمریکا دانە بە کوونەها وێ کاری بکە لێ چێت بە کە ڕۆژەوێ ئۆپەراسیۆنان جی بێ. gelekî spas bote Asha Castleberry Şêwirmenda berê ya Wezareta Derve ya Amerîka ji Washingtonê tu mêvana me bûyî.